Jubilee yang mausak nong rek bang berta ke Jubilee. Nah, Jubilee punya di bapun kerek yang anthem. Pasnya tenang handu kata-kata, pasnya syong boleh handu kata-kata. Aku berta ke Mas Bakhuid. Syua penginfoy syua Mas Bakhuid. Rayun dan ringkat batin. Aku faham Bakhuid keblai badan bor berbom cukup leng bau kerai. Si siya meron Bakhuid putray, maka day hok pabero kita. Nama kepenin badro kat banyak akbi lenti ya keciwan biang jungu ni terwa semua hame ya kan ni kecing punya ke Bakhuid bat ke baem ni karpat ya mi ke pek ya kecing terwa kenya jong kapalan jong mi bat kubur ya kecing punya bat kecing yap jungu melamon bat penyesuk yang ni bat mehi doa demani kibon sa dekat met kesna mukun jong mi Bagi kebon pendek daw masih Bakhuid jungu ngin kalalon kaway kamet kaway kaman siyem hau Christ. Don panjanai balong kecing terwang bom cukut hame. Nang bangin yo ye kalong pating lembat ti balajit jomme. Kerpange rengkat bat kemarian teisti Bakhuid ikmi jomu blai. Rengkat bat Joseph Bakhuid kurim jongka. Lembat ti apostol Bakhuid, bati Matthew bakrau guram, rengkat bati Bakhuid barok, ay kibangi siya panyo jingirap, na jingi sait lembat lemkut jongki hakmat jongme. Ni kepat. Jubilee masuk berkemeng. Kemudian itu kena kesenam berkemai kalau kesenam cikgu ku yapi. Ini dan stak katway benai mentau senam ala jawapan real. Ini setarik mentau benai baat. Ada kena kesenam ganyo cikgu ku kerhai yapi kesam. Yapi long sam yapi baru iway pe iway. Kesenam juga cikgu jikia cimha cimia. Jisu cikgu ku yapi baru kamta mi kena Parish berkubay.
Utra duan rengkat pati. Dan kekri pan cekar ku na ublay. Jo ublay badon por bero. Un kerku ye pi. Ha kecil. Kung kasbiksak kan ma, kuat bilang doa jengi, pasal doa nama teman, hari kata ikut songkian hari.